de yanimi eno no beye openi ba boseme no ne da etoso dumiensa mfimpi mienu ene edenu mu no yam papa dade Lumba no nyamfo Charles kodwofu si dia na wo for the to no na ye no eba so kumase asante mantem baba ya last post dem tibu aho na ye no yenko ye kwa de ntade pa na eko beto de DLFM ayi yam papa t-shirt aba efe pa beto bi na ye ni yemfa ye ni mfankyere mu kumase t-shirt no ya sanso aye che na fituduku de aka ho abeto bi ye no ho be fa ye pam na wa size ni nyina bi medium large and to extra large beto bi na ye no yenko ye ton wo DLFM fia na mu sei ye wo North Legon Agboba Junction yana Wisconsin International University College ni de hwani mu nkrapompo matai mu bibintum tumi ma ne won haw fremprenfo ahomatrufo eswe na ejemo enchiremo 0579 284 181 0579 284 181 ana 0531 356 732 Ka wo se so pensu papa e de adu djuma so de somo ahoho anampo se wutu agu shops no watimi aton anya so fa so de a na ye Lumba supa ana mekanfo e de amao na pene dodo eto abetimi afrempeni 0555 274 757 ana 0577 475 343 akenka fo yese nkonwa ebeso manumre no di ameje so ye wofa osi ade yo diwan Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa ya da ye ho ye ba ya de kasebo no enchiremu ankasa ebeso mo nansa na no me wofa ase kokofu se wana ase di ye kasebo no eye de ba de a Sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midial kokofu se wa sekutu sebam DL kasebo de hinta no no ne pa hontoma DL News. Yamamo akwaba efitu mekande share yen ewo Facebook and efinsi YouTube na yemfa kasebo no enchiremu emfa ensomum yansha kasebo na se emfamfiri epie mantem ne nkopie mu ewo nkokọ Divisional Police Command wanom edenkrata aba bonten echirim sem ene nipa mako miensa ebomutirimu pose wonom kwa kwia eye cartons of sardines ede afri cargo truck eno na kwakoye nkwanhye ne do yadam ewo nkran ene kumase kwantempo no so eno na siyem ewo kwaw fudua eno no wo kwaw west mensene mo ewo pie mantenem na nka ne chirem sem eye truck and way station number no eye AA 119 CY na efrinka bopre mantende ne da chirem kumase na kwantempo no mo no ene du baabi no chese ne portos bi da kwan ne mu nti wo doje ene kai dan butu ya enam so mankwanhye wei etimi asi na nanka ne chirem se driver no ene ne metinya no mtikere mekese de wonu mapre no emu edin ye pam na mekese ne nya de ampanifo etimi ehunu de enti enam so a enkwanhye so mususu se na ye portos bi emuna da kwan na car no na odoje afa nchan a enam so mankwanhye wei etimi ekokosi ye na mna nkwanhye si ye pe ene nkokura da bebe potem wo modin adi mirika ye nkwanhye si moma yenkwa ne yenkwa boe na load ne yenkwa yingu ho no na nipa mapranso yenkwa gye wono nkwa na nka ne kyerem so mokwa ya de hia hodo bo na pe na nipa miensa wono maba kai na hwe ase sadin wo mpa o hwe sadin bi egum ye wo de curtains ene ye fa ye ho adwen ene ya heading aha me nipa miensa bo mutirimo posa sadin no wo mba wie curtains ne me de adwane akwaja o mo nkwa mbe ye hwampa ene make se de nuanom ne be ye na nya sem kuma ehwa pa na post fu pira mo sekrache mo ye de na mo so wenka ye boa yi ni ama no nanso sadin ne ye kwa do na mo se debi Ghana mrechiri sa ka nya nkwanhia mo anwene nipa nkwa ho ma mo je se sadin na mo penti post fu asori pa mako miensa pa chi se twi a wo mo kwa akwaje mamra etimi ne wo madi pam na meke se de hyenkani no ene ne mate no omoda eye Holy Family Hospital wonkokwa a empenifo ehwe so betumi age wono mo kwanti woni nsema hodo a efiri kwaw eba nimre no yede mo kyeremo esamo ka nya nkwanhye mo ko wiade a sadin awo me ngofa asifu mo gumani mat papa sika edin yo sadin mo ko spaghetti crampo no mo ko spaghetti na ka na nya accident na spaghetti no raba na atete na egu fam ni yakosesa ombesesa sadin ni so mo kyeremu odo sadin podi engu fe like omuntu anu nti no ene gu Facebook no sinti ebesra mo mutumrika ba ye DLFM 106.9 ye de
mfoni ni nyina DJ Zigibi aye hu adwuma ni nyina guso aba wobenye bi ni wahwe wei na nam so ene nipa maako miensa posifo ache wonom ewo nkokọ mpotem honom eye fudua omkwakọ jama na mra ene wo madie sabe kan yankwanhya nyamu niama oma na mra echi sika brani nti yankoyanim Yentua kasia bone so na eya chechefu okuo miense wo manga ne mu Ghana National Association of Teachers sanso ana National Association of Graduate Teachers any pre-tertiary education teachers union of Ghana akasa ediatia ye press release a free controller and accountant a general department eba ye HM say eya allowance mienu anaka wosen komutwama omo ewo bubobo so me won fimpi mienu ni aduonu num ni mu no omo kyerese nya ade a omo betimi akoso etimi atwia ede amawom na aye na teachers union for no bomodin akaseti aban sansa de nti ana wose etimi ebasa na omo de nsem we edi tuja ewa bra eye controller and accountant general department for edi eye press release we edi ebe tuja na omo chem se ne ekoso ne de enya ade omo gitumo kresan se eye allowance eye continuous professional development allowance amoka se mu betwa ma wa se de musimu ntimi bio sanso ana continuous development incentive eye support allowance ne so musimu ntwa biewa na chese de mo kan nya de omo tiase sanse mo ne omo kwa apam e won fimpi mienu ene aduonu nan ni mu efa ye collective agreement ho amoye ma ayin senko bubu obosome won fimpi mienu ni aduonu numu mo bebo modin atimi atwea ama wom ti ade nti na fe de mo kasa nya de am betimi ato aso bio na ne ekoso ne de ya de omo eye controller controller and accountant general department for any omo chemanso ye baba pa esan say munina na mo call benkro mo ekire say ya de ambebo mo de atwia eya allowance yi ade ama cheche for na afede mo kan yi de nya de a omo ti ase na omo so ade nsem no ade tuja ye ndewuku obubo so ne de to so aduonu nsia e wa bro mo ye kire pa ade afa na omo ka say eya so ye na hwa desua ho nsem so sanso ana so ye hwe Ghana sikasem ene Ghana education service for sanso na fair wages and salaries commission near ekoso ne de nya de omani ji ho kra esan say adenti ana wose mutimi yo omusa kobasa na chese gidie a omuwo wo eya desua mu no nya de betimi akoso ye sanso na omubo omukokko se allowance no manchi amfa ma wo ma adesua ho nsem entimi enkoso ye sane omu pese enkoso nti we ni nsem a free eye teachers union for honom aba abetoja yentu akase bono so ne yenyina mu ewa sentiment emekese no assembly member Edma Adeshia wanom ewo asago ampayo abato mpisu aso ewa sentiment nim yo niminyamfo Nelson boachi yadom asha sia wonom kwantempo ade ompote honom asese no wonom sesi aboa sebeyam ekwantufo na hyenkafo betumanya kwampa faso na fenso ahoba monsem atuma yere pa ewa sentiment no niminyamfo boachi yadom kasemu ene wo kire msejumade weni ono nko na edia oni unit committee members ahodo ompotem honom ene afinso Adesha odom wo nkurase wo mpotem wonom nyina ka boma mo boa sebeya ekone bede won sense betumi akonka pa na afinso na saa akwan we yaso aboa mahoba monsem etimi akonka mpotem honom na ono wo kire mi say in fact edu pempen so akwan ni nyina sese ni senti akrofutechom akobo mo asese mpotem honom a eno mo to mo so wire pa wona mo kwa so amse na wo kwa hen so me kwa fum me tu kwan akwa amse bra gina ho kakra wo ho maya kakra wa mo pe no mafa biri ma teteti wani hu saa etena hwe ade a wapem me sese wona ma ya fisika ha adwenye panti akromfotechu amaje mpote wona ma boso ha adwen efin sunsuo to a na kwan ni nyina asa kire se obi nkwa na obi aba awia nso bobobo abobo ti yade na ekoso nti o ma tena sa adwen wa hunu se tapi so o ma nya bibia amfa oba ha adwen pa ma made akwa ha mfidi a wona ma hya ase kwan wona esesi na san member ekasa na o kire mi se wona pese mo bo pa na kwan na yese o mo trouble se be ye obi nam so a obetimi aye contemporary tenti abede ne kwaso so betumi ate na de chompote wono matimi akomoden am komudwuma so data na sikasem akonka de wono na okasa no odemre ene de yakasa bofo atwetwen komo village kwan ya elinka ba be rasa guguru but ayo how kese pa ma ye hwa omo muto nwia o village wono ayi nwia de block kwan no nti se kwan ya divertify so kwan nye eho nye ka kwan na nso nam so mo si kwan na ye betumi afa ha ma na ye nti ani ye hwa ne di beprim abewura ha akwan ni nyina sei efun nye pra ama se trotro a ye adwuma nyina kra ja haba nti ombe yini pa ni nyina si village na timemufo nante asfa omunoma etwa kwantintin we eja bewura ma ba sago ti ye na ho ko nya se me ne committee fo ne nananom ne efiewurafo
yɛn nyinaa sɛ sɛ adwene ne yɛpɛ ɛbɛyi ha kakra no a cars ne tumi fa ha no atutu ma yɛ ane sɛ muhu sɛ yɛakɔpɛ afidie a fidie no si kwan no so a ɔboa yɛ no tie kwan deɛ ɛnyɛ koraa nyame anim ne ɛnyɛ ada baabi a yɛbɛfa nyinaa so asɛsɛ mo nyinaa mo hwɛ a yɛsi so a yɛde yɛ ho adwuma aha yɛ wood village a ɛde wura mu wɔ Asaago yɛwie a yɛbɛkɔ Asaago new site hɔ ɛno na wɔyɛ adwuma kakra wɔ hɔ akwa yi ho ni nyinaa so atutuma ma kama yewie ebekwa ampeyo bridge no achi ho ho no so baabi bebre ho no asese kra yefru ani bebre mu apa so ye hospital no achi ho nyinaa nye ayesa so na ma akromfo no so anya dwuma edi ebi se nam se ka manti omutumi taken kofo ho ji ho nnuama no so aye very alarming over here eti de esre ne se ye pese yi kwan ni nyinaa tum na se the regional minister omuni o mampanyu ase yebo no ye kwan no omu timi omuma contractor no emre ni manimu ya no meboaye na aye huna mane wo so ama trotro station no ka owners ni dodo na yi omu ka se free station wo because of ye kwan nti eti ama ka se na kwaka kakra bi nti se du anopa ani anwumre na so obehu ahokyere a ye man for no fam titiru kejetia ho omu nya ka ba edu anopa so omu kwa adwuma so wa han so wo ko he lie bo ho no a nipa etwen ka ha adwene nti ye besere se omu meye kwan no maye Eni ya wuti ye no ono ene ye assembly member edema de hia wonom ewo Asago ampayo abato mpeso aso asante batamu kumas ne din edo nyamfo nesen boache yadom na no wachi ena de hia wonom ewo Asago ampayo abato mpeso aso asante batamu echirim say in fact anamontu a assembly member ene unit committee members na de hia ka ho atu no in fact eya de papa beboa mama kwa ne badia won sensene ma konkan ede ama wono mda na sepa se wo bomoden etu anam pa etisa ede aboa wonom ebeboa bebre esa se wo hede we se kwan so kakra aboa was instructor na portals ase kwan ni nyina nti machine ya ba ese hede ebeboa ma akobadi no akoso kama nti ye ka se machine bye de ababebo for ina ne se obia nya botoyem ya dia sida e ma assembly man ene landlord ni landlady se mo ha se ne wo mama dwuma se abaso ya damas insuto a e din pa se de ka beba ha na ene nyame adom wayi kwan die ase eduma die nyina be kototi ya damas die nyame shan pa goto wana wa ya man because first na mo ye no obeba han se no na kas bi pa ko ase amuntimi ere ba wontimi nko ma bimba ba sia wa ye de nyame shan pa amaka se nyina koba quite Sokoba village, and I say Sokoba new site, I all village here. The corner say Achite for a long time, the corner say TSS before car. Every time out local to slow down. Cars I said here, we be obeying our rules, Joshua, so we could be carried. Eni awoti ye ayade hia wonom ewo Asago ampayo abato mpeso ase wa santematemo na wodo nase edema wonom assembly member and if unit committee members ombo modin aboy omakwan no wonom esiesie so ede ama wonom na ne kwakra mu na mesa eye ni opoti aye ayer enso bo modin a on na ye nhia so drip coordinator ejina mu ekasayem ewo aban abai mekire ndisi eye aban no endem mu echirim say in fact omo de nase kase pa edema MPP aban atwa mu afri say ekwan fast omo fa drip machine by na bo pa mene akwan do asese no mensin penifo guso a wodo mesi eti akwan ma bo my Ghana so akwan ho sensem no etumatu mpodem o kirem se mbekwaso agina abadwumade ahwe ma akwan wodo asese no wodo mo asiesie mpotem wodo mo nso atumi atumpon nokura ne nyame anim machines ni ba aboa papa because you starting edwuma no otumu se important bebre wo ho mo a nanka ekane no nka government anasa abanchi se odi ama award obi ba no wababeje se obeye obekwa beba no so kra no ye na wa ye no kra no akoya bibi ya wo ho a wontumi nka se ye nye ni yie na ade but we no eye yankasa na ye mmom krampo de eye ya hwahwa eye enije se ye nya machines ya me am ye drip coordinator a me di animu a ye di twa kwan o hwa di whole Ghana na che se ye wo mpeso abaako 276 na se machines grader woni nyina so piloder woni nyina so bako woni nyina so a ye piloder roller e woni nyina so na se ye wo water tanker e woni nyina so ye sanso e wo ahweaka e ye tipa truck no so a e wo so na wa wo hwa mpeso aben na ebedru so ebia 4 years
mama ebefiso no oni akwan yenyi akwan akwan asa ni nyina no yentumi enye ye nhyiaye so se me fa nhyiaye so kakrampo utumu se eya na dodo na afi se nhyiaye so eya na akwan ya ye ni nyina asphalt enye no kore akwan ya wa ha ni nyina enye no kore akwan ya gina so se enye asphalt enti no drip no DLFM eno na ne ye de ye adwuma wa he me de yi abeboa na ebeboa so bebre eni aboa mpa eni awutie Mr. Socrates ni opoti ayer na wote ni kono na nhyiaye so drip no wata no ye coordinator ena wote ni nkana mane boyi yensem twire ni Samuel Ofoli Boaten ene difri asante mantemo ebesom ye Yantua Kasia Bonus na bose kan spare part dealers association for the abetuja chemu say no matter spare part bo so kra ma na kofia ma mu hwe nim say esubetimi atia akosi mfimpimienu ene aduonu nsia na impunto we FI Minister for Trade Agric Business any industry Elizabeth Ofosu Agyei a obo amode ne akadifo amwo guta sanso na spare part dealers and transport operators for ehia eka ho asem ano matimi atete so no mo amuke biewom ebo amodea ekohwe se ebo no esubetimi atekra se ne ebe ya edwedie no enso ebetimi akosuye na bro muni di okasebo etwetwe nkomo na association omo head of communications Tachi Ado kasa ewo nhemudi omo yeye ana ochemu so omo tu ekoton ni na omo ne omo akaebo ne ho asem a omo hwe anim se ebetimi akwa kodu mfimpimienu ene aduonu nsia ebo no ebeye fofofo kra ede omo tu ene omo to bako ni na etimi aboa wom no chema ni titi ni omo to ne bako ne so na yade omo tai ni ye pant no mbebo modin ani kasa ne ebe ye omo so ni dwadie no ebetimi akosuye stay to 70% above from spare parts, but diesel engines na ye kan wasem no this 6 sprinter ne 207 omo na akoye issue kakra omo na ye ne importers no ebe hia disikui na retailers omo fa sa engines no no be hia say ho na ye kan no kra kire ye ebi mu say importers no omo nte so importers so say da bi omo ba amate so e di ama retailers no so ho na edi ntro ho na ye kan no kra na afidi hu be bia e dey nsem akosi but enye minister no directive ni per se ba na ya tete ni ma no so ba yes na ye penny more even though 60 to 70%, we need more reduction. So I say, Oba brand na 60 to 90% the stop us above from pa ama me no kasa we ye ne adwa for ni issue bia sisi ya ye mo who difference no say body there mamu fa bo no kosi obi sem e na se be fita for bi ho so a ya teso ama countless no so oba no de ne dia teso no wa gini receipt so the receipt in mana ono woni de chene kotokom ebi no nto okwa no akotro the for the amount say be kwa enini ebi wo ho saa ebi wo so a obi hia obi ye nua mo gya kwa no ho no omo so badwuma no also ba okay menye bia ma yenko anatra am kope bia ba so ta se engine de odwin kofa ba bobeka se yenko okwa obako negotiate fine e bia no de fafa de bia den atoso no it no factors in doso na e pen say yen say policy rate 28 about 21 interest rate about form lending rate about form so ta se ba port one no duty no ka duty who stability wo ka wa say if duty no the way expect no enyesa na ye hu no but en kakaka so at na ban 2026 budget ne de a capture say by 2026 die na niema eden asesa amadwadifo ne ye hu more reduction e market pricing eni ya uti ye Tachi Ado no na ye association head of communications edema eyeguta na enwachi anatimemfo ni bi nso eni di akase botwetwe nkomo no modin sem say edituja I see to niema dada no obi oso ade ne niema nasa anu akwakofa bi recently ya tete so nti eni obetimi aton ne bo a send dollar na akofom no send ne ton no so tie but me won niema dada de se makoto ade me ton 1000 ya te dollar so a se me ton 1000 se mitimi ton be 1001 na 1000 bibi sa mi nya me so mfa so mitimi nkote so 1000 and ton 800 we ba e mada aso na were woni me interview nti ade a market cost a so ya to ade ma me at least so me so mente so na nko fast but ni o ma na egu yi ye nto onzo se ye ntete ni o ma so o ba beto na mente so ma no ma me ye den ete so nti onu ba ko ati bebi o ka sa bo so kan ye ntete no ma so ye ntete ni ma so no bra na fa camera bra o so pesti akote what you say obi eni ya uti ye eyetimemfo ni bi anomokasa ye edify ye spare part ya teso yantu akasebo no so ne nyina mu wa Sante Mantem de make say Coffee Job Foundation ayewanwade wa Sante Mantem in fact e konka ne yipa se wi self ne nyina bo maba so pa ne nyina ne se ukopie mu wa Sintroso aban ayalesabiam mofra ya wo mfoforo kura motofo ano emu maako 924
a omoye premature babies se nya pa se Kofi Job Foundation a komofre nyinada ebetimi ahwere wonom enkwam ne mpenifo mo ayaresa be wachire mi se ene makade ene mfidi a enam Kofi Job Foundation for the ba yentene mofra no bebre na timi atiapo a nyame adom ne nukure nim nie bibia kwanka mu chire mi se all the 10 continuous positive airway pressure ye fe ne se CPAP e de ba ye ne aboa pa mofra no etimanya home a nkwa egusua ewo mofra emum na Kofi Job Foundation ya fi we ye mum oye opepon busum ne mombo modin abogura mu ayaresabia mako enum emu wo manga ne mum disika botene beye 2 million Ghanaians ne kɔboa ye ne ama apomuden na yaresa ekɔnka ne ye pa ewa sentimentenim na wade mu chenzo mombo modin kɔwura mu nso mombo modin atuatua ni papia na wo makwaja arahwe nanso na ko mogida matusire kapra ne mo ntoma no a na sitirima ye den nyam kotuatua ni nyina de ma wo ma no achi nso mombo modin sika pi ekɔto mfidie kɔma wo no ma ne ma kɔnkan e de ma yaresabia koto ewa sante matenim na mom kopie mu ewo sintro so aban sabia hodo no wonu mu kirem se ye mother and baby unit no wo ma modin akɔboa ya in fact eni mfidie pi ni sika kɔboa wo no ma ne ma ekwankan yipam na principal physician assistant edema eye hospital no eye mame eye Victoria eye obusi sai ebo modin ekasa ye kirem se in fact mfidie mo de ba ya na papa efrise senya no a senya sipap mfidie ne de ankankwala ne de enkanya de ombetuma nya nkwanfise du baabi no mo maame no kyese enkwala no awofo no kɔ awoso no mota manso no mo wo muntine bi watumi se wayɛ mmere kyese home ne ntumi mba ohumi enyeje nanso mfide ne ntene emofa na nya nkwa yemfa na ase ne nyina emfa ma Kofi Job Foundation fisanya wo manka nkwala we no enya de a wonom etiase no kyerem se ensem weto dwa emra eya aresabia no bɔ mmɔden eya wonom graduation ceremony edema mofo no munya nkwa ewo ne du yada ewa sante manten ma mo kaso de same say eto edwa omo gaini omo ye impact omo sunya impact of Job Foundation because our machine na me ka say ye disiso emo omo ma omo homenu ye kama ye di bitu so ema homenu ejina ye ono so omo so ho ato omo a ye graduate omo enti Kofi Job Foundation be boa ye pa the machines not where ye value CPAP asa academy e ba be boa ye pa na ne ye mofra no ye timi a graduate omo enti de be ka show Kofi Job ni say ye da na CP na minshra no na sanya Oliver Twist kai no ye say hia dodo ye hia na ma bebre akade no pulse oximeters phototherapy monitors ye hia sane ama ni nyina na etimi ama ye dwuma no akoso na ye mre so ama na nkola bebre so etimi enya honto eni a woti ye no eyamia me wo fa se ba ono na ye principal physician assistant ewo eye kopiemu ewo central so aban ayasabe no na obo adwumaden ho yi pa ne den ete Victoria obusi sai na wote ne nkene no wachi no na opani Paul no ye public relations officer ede ma Kofi Job Foundation no ewo sentiment mi ankasa me wo fa se kwame ejeni mbotia de abodom na ne se kokoto obo adwumaden yi power sentiment am echire mi se in fact eye Mr. Kofi Job na afin so Dr. Esther Ochiri JP ebo modin achiri misem won bekoso aboa ema yaresabia konkan wa sentiment nipa wo do behia moa no won bebopo mapomuden atimi akonkan na wo kire mi se obesra batan na yese won perifo modin amwa sebe ya mofo no munya nkwa no betuma hwe mu yepa mapomuden atimi akonkan na wo kire mi se Kofi Job Foundation bekoso aboa adwumaden asom omanga na sompa no mayin so yetimi akonkan ewo ya pomuden emufise ye nyina kase ye de anu beto aban so de a sebe ba kofo we so obomodin awire dura eya na egupa founders Dr. Esther Ochiri JB woni no kani Mr. Kofi Job omani so ade hu nyina ne se obeboa wona enibienti earlier 2025 oko hospitals ahodo akoya adoye ewo hono and of course ohwe adoye ewo hono mu a ne doso patients are da hono konfano cha ban asabia central so ban asabia Kumasi South Hospital Tafo G any other hospitals oko tua omo kanyina and some of the facilities no munni infidia the year jumanti oko central so say mother and baby unit no me machine be CPAP machine e boaman kwadatimi home premature babies no to 10 ne boa nya boa enso jana nem to 10 e de ma wo mo a nyame adme no hu komo ne ye di ye ne wo chese nkwadat 24
ana machines nam so agye won kwa enti de yegyina owura Kofi Job ene no kan Dr. Esther Okyeregye bia na mekan nyina ne se asa na di manya nkompon we a wo yi nyese bi obenya nim woni pen ne mum se omanfo ho ebeto wo mo enti oto aso kan se okọ anim no nyame ya no wa hoden a obahwe na one hia mo titua asa bia ho do aboa wo mo enti enso da o mase o mafan e ma na etimi som ye enti no what we are saying is that Kwadwo Foundation will continue to support the vulnerable and some major institutions in Ghana. Any I will see ye open upon your Casamafo at the Mark of Job Foundation. The day a day. Mr. Kwame, Ejenim Boatin, Dodua, friend say, Kokoto, our Yensem training. Utek FM, Wasante Mantemu. Yantua Kasiabone Sona Public Relation Officer at the Ghanaian National Association of Small Scale Miners. I know our Pristia Univali. Mr. Victor Kwesi Okwam. Abekasa Musa and Seman Crawford Ekaso Mutu Galam say, New Bogoso South, a year Amenebi Edahonum Nanya Diano Krabako Crampo, a womb. Na okasa no chemusam nana edahonum no yade omuye adwuma efa health gold fields for responsible corporate mines asia enya ade no ede how ebebna omoto krom hono mesan se yade amra kwan so anomofa so ede aye na omu chiema yade omutim ni mom eboa aya hosiesie ede afa amna bi large scale mining company for eja wo honom na omode modern bo omobo na yade omohwe senka mabnu no ebenya akwanya na timi ayedwuma wo honom esan se bia ya na large scale mining companies no eja wo honom achese hono omomfa anya hwe no ne da honom keke no omode omoya ahosiesie se ne beya mabnu no so benya akwanya no atimi anya adwuma ensema radio stations ani nipa hodo no bi eka no enya ade anokra bia ewom to omunya de omoka ne kresan se omode ya de omofa mra kwai so ana omode ye adwuma. Whatever allegation that the media houses and the radio stations heard about this particular exercise here. As we are here, you can see that whatever that they said on radio or television is not true, because here is a old pit which the large-scale mining company mined here some years back, and after that pit was full of water. That's the reason why they were making that allegation that people are drunk and whatever. But this is the case that the community youth realized that they can make something better from this particular point. That is the reason why that we pumped the water out and then we rented the excavator to come and then clear the muddy material. Which, when you look over there, you will see that the people living around, they use that place as a refuge dump. Let me give you a little rundown. There is a water in the pit, and you are dumping a refuge in that pit. The people within the environment, what are they going to receive after using that pit as a refuge dump, which there is lot of abundance of water? It's going to generate a mosquito. And finally, it's real Ghanaian that we are going to complain that the government is not doing well, it's not doing this. Because of one or two people, they are selfish interest. So whatever that you people heard and then you are here today, what we want to tell Ghanaians and the people in Bogoso and Western region and then Christian Wuni Valley, this is the time for the youth to have a place work. A public relation officer at the Ghanaian National Association of Small Scale Miners, no ewo Pristia Hini Valley. Your friend no Mr. Victor Kwesi. Yenyina we swear na yenken kama adwenche sam dia bani bi mfa so na sana no ye ka mo se yem papa da de Lumba t-shirt na ye krado fia no mte beto de na yen kwana de hia mo wotema ene ya shaman mote de na tadwufo wa mani age efri se t-shirt ni bi akopie ho no mo eche ne duku ni bi aba ukomoden akopie mu okrom pap tema community 8 DJ Zigby ha Friday mo betene nkapam enti yesre se opentare ni bi atwa na wo ben tema ene mpatem ashamanfoi mo ha mo homra DLFM fia na musi mo de mfuma ni mfa nkyere mu wo krom pap tema community 8 na mo nkoto mo ntade no mo be share Zigby yam ya adoma Friday visa jams no live on DLFM 106.9 ni DLFM adwuma yefo ne be ho be de frempinfo amatrufo so bibichi wa adwane gi mu nkyere mu 0531 356 732 0531 356 732 yanken ka dwenkyere ni bi na babia dure dia wa ni tuam ngofa asefo na ba na yemwura wa agropama so na sports no yemfa meso na wey eya reta oben dia ba na si good evening wa Sammy B ane Adjoa Agyei Sikapa. In fact mo bo adwumaden pa nyame nhira mom na ana ne konsu kodwokrom dia ba na si DL News fantastic ba kope meda se wo fa nyame nhira
na junior papa de aba no say good evening dear mall fire or the genetria to pam na dole ya jewe je de aba no say can promise I want to teach you Ga language urade nyankopom wo fasi pa de na Ga language na de ba ye no say la ye mili e kire say e den ya la yemli la yemli say oja wom oh me wo fasi nyame hira pa me ma de atumi tirim la yemli la yemri say jawum ejetua to se buruburu na where life the free Christian village achem water me wa fa say me ni po kire ne nkan wa ya ade o na coffee parliament dia ba na se Ghana ehia kwan pa fa so ne du ba bia ehu pa wo mayi mododo o hwe life the free agona bobi kuma apa na coffee parliament o de ba na coffee wa hye me ni Agyei Sikapa bo wo so ye blo nya chade wo wonchen ye wura mfi da ye mienu wo hye ye ba ye kai o emebo a aha yebekọ akwaje miminim ho so onim se enim ho yebekọ abona gobi kuma akwaje na me wafasi enwane nkoma udin nimra na agye udin na dwemo nkranza de aba na wase in fact wo hwe eye 4 drone centers o ma shut down ebe ha dwen wamamti aban into ho na mo ne mo na drones no nya adwuma na comfort meti de aba no good evening wafasa Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa in fact kase ebo no emu adapa sa no man me so great pa na wo hwe life the free spenters Coca-Cola happy glorious birthday the call Macrain or Pare and so Agyei Sika Nyankopon hira omo pa na onye omo kese pa na piaga de aba na wase value soon Ghana for betumi afi MPP e wode ho a okay una unim de okeka me wafa say de can go a day without amanyosem me wafa say ne de ye hwe nyi yo be den anu ana de nam kurum ha na baby adre de me wafase odisika brante ye din amana de frɛ no odisika abrante wa wura fia ha na nsa na no hu ye ba ti we DL Power Sports DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. Baby ya dre no ekete se mbate send ya sport jamana nemu ni ye bonyum gumu sa nanso ne program na sesa ene sport na sesa because obi a lucky fia ha enti yam fast sport nyoma ne nhase ye ba sesi ya ne the sports na bre In fact, ya miaji obi fi ha ne. Na wo fa me di Nyankopon ho ya papa. Ayo makuru we ya pa ni pei na. Nya mesumu eden pa. Ene sports no. Enye mo ahya ase ne munim de esi andro anadwo. E twin DJ ya fi ba. Ene mo fa ase Bismarck man bize. Awo mo do omuti kwoto se senka jabasa winia. Ana se ba ye fence Chelsea winia. Ba ku bedwa ni tiri hu se ko fi ase da wo fa ye ya. Nanso omumie ni koye so indecisive for man tumi anyina omo nanso manne ba kwa ye lucky na enam beri ntam ma me wofa ase akwa ba eyi friends odiska wofa empom ti sen nyame adom kram kakra ye share ya che kakra nyame adom metiapo asedan ken rade won se anyanyom na sesa because ka ye ba atiefo ni nim sen ka ye ba ye sports na enka nya hwe wo betie ni nanso na nya nkɔ ne sai free se bibia eden asi obi ai lucky obi achi abo obi ai lucky fia
ha na eno no afiba se mentwen beka ho asem mate enti yemfa nhye fridge na uwie sports na ebeba so ofa mate na yapra chire wate ase eblend nti kajagum ni afeo right abusunya yenta na masese still mother so kan ho na DL106.9 from adwumre kase bono ye to me at esom embraso say yanje brana afia gudie mu nsema yensa kan wa Ghana ha say na afin krofo close nsem no ye to me emfa ebesom o kase bono mia wote min kan dia maje so odi sika abrantie yen hye nsem na say Enfrem free the sports minister Honorable Kofi Idi Adams wakasa dia todwa said the Black Queens of Ghana onum say this year ya na embai one etumi bom homaden etukwaja ye me patro women afcon no akoto som yensa wakasa say nyame ya duma the next wafcon ebetumi atodwa no ohwe anim say emba no betumi akọ na afi omatumi abam homaden o the sansement todwa abra DL106.9 from etumi ebopi na ye didi nkoma say Black Queens won sensem sika sam ne ade na no obetumi akire mu ana yenko te ensem a Honorable Minister for Sports and Recreation Honorable Kofi Idi Adams editu yanim abusunya yegusu a ehwehwe se yensa betumi akende no na yetumi ede asom kasebo ni mu a ide ensem ni pi enso etumi ede ma away from that ma yenko na fe yemfa yani enkyeremu enso the Ghana Football Association enumu na the Ghana Football Association etumi ene enterprise insurance etumi according to agreement say referees are omudi the Ghana Premier League no betumi enya insurance package bi etumi ede ama wom endura ena oveli no etumi etodwa na ewemu no na the president ede ma the Ghana Football Association Mr. E.S. Okreku ede todwa se sa hihyewe betumi aboa ema Ghanaian referees a omudi Ghana Premier League no so etumi enya ahotoso etumi agina mu ede no kre etumi aye adwuma yenkotie Mr. E.S. Okreku abroad the Ghana Football Association and Enterprise Ghana etumi enya sa inkomodie no fully covered by a robust insurance policy. This policy, like I said, will be designed to ensure that no referee or no family of a referee suffer undue hardship in the line of duty. During the Congress, I did say that the insurance would include fully covered by a robust insurance policy. This policy, like I said, will be designed to ensure that no referee or no family of a referee. Right, abusunya eni ayetie Mr. E.S. Okreku no ena president the Ghana Football Association. Away from that, only say nyame aduma in December ena AFCON no etumi etodwa officially afei na CAF edi referees nyame aduma AFCON no ombetumi agiramu etumi asha ben na game no eno so etumi atodwa na out of 73 referees CAF edi babonten no Ghana yenya only one referee wabetumi agiramu edi agro na so etumi aboa papa ni din edi Daniel ni laye ena yetumi aboni din se onkono no so kogiramu na AFCON na nyame aduma in December no ebetumi atodwa no ono so kogiramu na fe Ghana Frank ano so entum enkosoro apart from ono no obenya referee bi eti se Goba Mustafa ono Algeria sanso ena papa ni din enso Gama Yusuf ono so mu bi obenya papa ni din Alhaji Alu Mahamat ono so free charge omonya makoma ko 73 wey enemy patrol referees yetumi apom se nyame adoma African beto dwa no omo so entum enjiramu ensha ban na tournament no so entum enkonanim yeto so na fe yemfa nsem ni bi enso entimi famawa onum se Abedi Pele ono maestro legend the senior national team the Black Stars of Ghana ban say experience football ma wa ben papa me patcho officially Minister for Sports and Recreation Honorable Kofi Idi Adams etumi am an appointment say ombra no be kan interministerial advisory board no ombeka me na fi nyansa ni nimdia papa no etumi enya over the years no ontumi emfa emabeboa yenkoti abra na swan no etumi ekoso ewo ho I, Mr. Abedi Pele, are you? Do in the name of Almighty Allah. Do in the name of Almighty Allah. Swear. Swear. That I will. That I will. At all times. At all times. Well and truly. Well and truly. Serve the Republic of Ghana. Serve the Republic of Ghana. As a member. As a member. Of the Ministerial Advisory Board.
Right, Abusia and TA I am the maestro legendary Edema the senior national team the Black Stars of Ghana Abedi Ayu Pele and Utumi Eten can still our Minister for Sports and Recreation said last week and Utumi at the technical committee for World Cup on the Babontain me patro Utumi Shemukina as also at the new World Cup committee and also what to me upon to Mama Yanko now for Yanko and some honorable Kofi Idi Adams at the Tujabra now Utumi at the World Cup new committee no Etumi at the Tuja. Is also on the committee. We have national security because these are all security related matters. Even as we do this, there will be a lot of things that may be happening behind. Unauthorized groups will do all manner of things. So the national security is equally represented. The foreign affairs is ably represented on that committee. Thank you, Stan. Good morning to you all. My able and dynamic Deputy Chief of Staff, officials from the Ministry of Sports and Recreation, Deputy Ministers here present, Minister, distinguished ladies and gentlemen. Right, Abusia and TA Minister for Sports and Recreation and you to me at me patro after I saw no Kasari and pe and Papa Nidin Eddie Julio Deborah, Chief of Staff at the Republic of Ghana and so etwa so kasa say say to me boy home day now face car you bet to me at the World Cup no private entities embramu na fe yemfa ekwambia so na yen to me empesika and to me emfa World Cup no yenko ne ko tiabra na honorable Julio Deborah this ansem no to me at the Tujwa. Thank you, Stan. Good morning to you all. My able and dynamic Deputy Chief of Staff, officials from the Ministry of Sports and Recreation, Deputy Ministers here present, Minister, distinguished ladies and gentlemen. It's a great honor. Right, and TA the Chief of Staff at the Ghana, Honorable Julius Deborah, Nene and Yokotiano, young corner for Yamfa Assembly, and so intimate and farmer Yamfa fixtures and Yamaya Duma, Access Bank Division 1 League, no, a bet to me Atoja over the weekend, no, and to me and farmer Yamaya Duma, at Tom the Visa, Ebetrefie, now on it to my dear me patro Hackler, SC, and so to me Edia Bueni, FC Nania. Any Golden Warriors, to me, Elia Pemsona for Golden Cakes, and so any Okori United, Edinburgh Nam, so Port City FC, any na God FC, Etumiabo, now for True Democracy, and so any Home Stars FC, Ebebo, yes, some Pefi, Ebetnefi, any Inter Allies, and so to me, Elia Bonafe, Wafa, and so any Great Ambitions, and so Etumiabo, Accra Lions, Ebetra Accra Sports Stadium, now for only Accra Great Olympics, Olimashi, Olibobo, Olimkoson, and so to me, Elia Renam, so ho, my young corner for Yamfa boxing, same so to me from our Branton in Diary set Jima, do one F on Frixie McBones, Yamaya Duma in December 20th, a Branton on about to at worldwide. I am a part of Continental Light Heavyweight title, fight no about to Yakoso, and no award Accra about University of Ghana Sports Stadium, and I sat about to and also about to Atoja on your Branton in Diary Jonathan Tete. And about to me at a sat me part of fight no to me at a Namswa, Yadesa latest no, and no so to me at a bro. We can hear coming FA Cup no women FA Cups no a run of 64 fixtures ni bi etodwa mayamfa resource etumi ba mo no emfama soccer intellectuals etna fie she kanaba ko a timani diare kesewa ladies omo entimi ante ami ladies etna fie echi timani diare blessed ladies eche na kanaba ko mienu miensa nice me pato 10 go to 0 and timani diare ami ladies etumi kukuru yi ede ma timani diare blessed ladies ede sa ensem no eno so ede ma Epiphany Warriors etna fie echi migration eche 7 go to 0 and Joanina ladies etna fie she 2 Emma Faith ladies and Tumiante valued girls etna fie eche bako Emma Halifax Queens and so Tumiante Nestino FC etna fie echi timani diare me pato Mbepe Peace ladies and so Ekoshine Academy no or no so Tumiante away from that me pato Rules aya sisters etna fie eche kanenaya or Barima FC and so Academy bako and as Samatex ladies etna fie echi timani diare me pato Hasport ladies eche Academy ansa or no so Tumi anti ho yemfro na for yemfa foforo and also Tumi famawa me pato Young Apostles almost supporters etumi ahiem aya press conference akase kwanya referees etumi do mo faso e Ghana Premier League ni no
the game against Kumasi Asante Kotoko penalty bi kwato tia omani anje ho sanso na the game against Accra Sofoko no eno nso incident bebre na enso etumi ekoso game no mo eno nso omobo anjo so eno nam so ma supporters de ma ayetima ne die ne Young Apostles etumi ayensem twofo hyemu etumi akache the Ghana Football Association se omfa mbra enya adwuma referee bia odi Young Apostles game a entumi ankoye no asotwe se fata no yentumi fama yenko ne nkoti ensem a omode to yanim ntia yeshia wanchiman Ghana man dentia yeshia wo ha anumre ye ball ho nsemo a ekoso ewo wanchi ha ye Young Apostles supporters ye wo wanchi yes na eniama bi nkoyiye mayen enti na anumre yeshia no ohwe dan mu akire ha ne ba bia aboma yanka ye beba ye doso yesi wan kasa uti ho a ye yiwa yibone ye nyina ye nim Ghana ewiase ba bia nim kwan a Young Apostles fa so ba wanchi owura don fe any team no ba wanchi division 1 wanchifo nyina ye somu ebo ne chidom sa afinu a ye qualify ye comport ye ho ewo kwan bia so se de be ya basabasa ma ye ko bo playoff na chi ye timi qualify by Premier Division first season your boy na muaden in fact fire referees here for pass ni ade bebre ye fa na say afem ye wura ball ni nti ye hwe se de sitie ani anum ni adofo Ghana man nyina ntie GFA for mpanyifo mu ntie ye referees association mu ntie ye Ghana for omo pe ball omo so mu ntie ye na this season any ama bi koso a Young Apostles supporters ye wo wanchi ye fi se nkoyie yet right abusuya ene ekoti your supporters edema Young Apostle FC and amatumi akase ekwanya referees edema faso the Ghana Premier League no and sem fata yenyina we say so na ya follow cast stories no MFC ye twa ho abasima ye ba ye the ground chamber of international stories no ebeto aso de ama ye ba sisia Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a silver break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a silver break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. Right, Abusunya, yes, I was so I train and Yakoja Boy from Krato Abasima and Brasso. Say I'm for the ground chamber of international stories, so no into and found some money. Say, yes, a fear yaba and a yeti, yes, shall free the UEFA Champions League light and dry games nibi to me to Jack quickly yanko now for Yamfa resource no intimate from out. I asked Amsterdam at NFM high Emma Benfica Ebecheno Ebon Canimua or no so and to me anti Galatasaray at NFA Emma Union States Gallus Ebetron Canabako Ebusia or no so and to me anti Bodo Glamps and so at NFA Emma Juventus Ebechana Canimiansa or no so at Canumuno Borussia Dortmund at NFA Eshe Canon 9 Emma Villarreal and so and to me anti Chelsea the Blues, our Stamford Bridge, Amache Barcelona, and so Ebono Academy and Sam, Poly, La Mia Mama Chinina, Bassa for and to me ante Canada Braca, Yadesa and Seminole, and also at Manchester City, and so at Travel away, Eco PMO, me patch all Germany Monte, so many Bayer Leverkusen, surprisingly, Bayer Leverkusen for Academy Noir, Man City 4, and so and to me ante Olympic Marcel Etnefie, at Newcastle United, Ebon Academy Noir, or no so at Academy back on Napoli, and so Etnefie, and so any time in the enemy patch or Yakabra. FK H Academy Noir or no so and to me ante Slava Prague etnafie and Atletico Club and so ebo 0-0 ho me pacho and there FC Copenhagen etnafie and Karat Amalti and so ebe to me earlier Boni Pafos FC etnafie and AS Monaco and so etnya bona for the game of the night no Arsenal and so etna Emirates na fe on Bayern Munich and so et to me earlier Renam so na fe Atletico Madrid and so ebe etnafie na on Inter Milan and so et to me earlier Boni and Cranford and
enso etenfie ene Atlanta enso ebetimi abo na fe Liverpool enso etenfie the inform and on-form Liverpool enso etenfie ene PSV Eindhoven enso ebetimi abo Olympiacos ene Real Madrid ne bebo na fe Paris Saint-Germain enso etna Paris na fe one Tottenham Hotspur enso etum area Bonny Sporting CP etenfie ene Club Brugge enso etum area Renam so me patcho eye Arsenal gamer omonso omane Bayern Munich bebo no reporter yensaka etira me patcho over 600 million people worldwide and as that particular game way to me aje penny etumi return sa game na ya de sa Lake Desno and no so etumi edema away from that only say Andrew gamer Adjoa was Stamford Bridge no Brighton in me patcho Estevao Willian the Brazilian international Brighton Indra o diagro papa o mambasa fo who say yes we know eya Basake Holy Stars na mum enya Barcelona and me patcho Chelsea for enu amu elbono no me patcho history and as a record Brighton na no Brighton be the only the youngest teenager Brighton in 3 UEFA Champions League games. What to me I should go ho Brighton didn't kill Mbappe in the to me satisfied record way now at the 18 years 113 days and now for Ellen Haaland and so ever tosum you know and also now at the 19 years 107 days and after Brighton didn't Estevao Willian and so it's not making sa record no on what the 18 years 215 days yeah that's that latest no and also it to me at bro Scott McTominay and so it's not kind and so the matchman did Napoli Brighton since last season to me adjoining Timality and Napoli on Brighton to me even in 24 goals in all competition Brighton about home 18 goals and 6 assists and Brighton day and so the Scott McTominay player at the Timality in Napoli on also to me Archivia yeah that's that Lake Desno and also to me the me patcho ya see a free ban ye dia Ghana say in some 20 bia e ban say yanka football ma wagidi pa ni din at the Ajim Derek Messi ekura sasu ni din so na se Messi so di so a na se basa mu ni de wa benya kasa and after the game frustration esu explanation Nigeria for make say you go explain tire yanko yanjoni fi no Facebook DL 106.9 from abra na Ajim Derek Messi o che ni sem wa kire mu sa wa kabrofo akatu aka still ohun ba bia fa ase ne fanfa yin tin se ambra at this point Ronald Araujo, you know for the Barca player anymore. You know for play him again. Like see that player, therefore second from the team. Ronald Araujo. Every Champions League game, they either cost me. Every Champions League game, either record, silly mistakes. Last season he did it against Inter Milan. Last 2 seasons against Paris Saint-Germain. Today, he's done it again with another record. Charlie, around it, he see, Hansi Flick, don't ever play around in a Barcelona big game again. Right, Abusia, and yeah, Derek, Messi, or no, some training Ghana say about football more being and a bassa. To me, I and Bassa Sana and the Casa currency so as or so. Neso Casa na come now for Trifan Bossa. I was never say so now for Yafa Bassa on Seminole and to me and for AC and Farmer Cra. Nabi Bianso and to me and come. Yanka was away a D at 106.9 from and you may know Sakasiabo and other good Musano at to never so me D Edward D Sika Abrantia and Mano Ephraim Odisika is as Scadia and Mbappe and I'm Bemano so Ephraim would D is as a Dibia Dibia and Bemano any Jamo Papa me Jamo. Ama offer Nhyiraba Sammy B na fi ono so atumi ato aso area ma wo Odiska offer me da se wapon nanso twen me ba why me obibi wo ha me here na me wi a nkomo bi wa kire be preprechi wo de numsuo ente obetemi kan ofia na Ghana for kase wona egusu agina mu yempon ye afi ba se ma yempon nti yempon ye na birthday mienu bi aba mentin free honom na yanko DJ afi be na pamfo nche na mo se ensem bi wo honom na ye be yankai bo na fro ye wi afi ne yegyinam na ye hu ba bi asusan de bodo hono be fa ne e wo fia no mo se na me wo fa se comfort mati comfort mati odi bia ba wo kirem enne na ono ane dofo ba ko penidin ede McLean opare a ono no e wo kwapenya na woda enti happy birthday go to you opare McLean opare a wo kwabenya yankopon hye na woda we no onya no sonko kwa yedie ne nkwamfie ne wonyini kira ajapade na dodode wo mu ne yankopon fama so happy birthday once again goes to you
Macrain or Pare, I walk with Benya. Well, what down for the comfort mighty, no see I'm found that kesi we yamfa a mum. Nanu wa change so, me and my sister comfort mighty yet, in near Bako Pana down for pon in the book with Yata Fre. Or what not Kaneshi, North Kaneshi, the day at the Agyei Sika. And the Agyei Sika ne, a your birthday. Nyamishra pa no nyo kese ubede we na nyasronko ye dia ne nkwanfie no nyinche yakopon fandom oh na ne wa woda no prepare chire pa ye bom pa yakopon yibuafo a sika adwa no pa na omishra wa brabodum so happy birthday ekwa de ma me wafa ase awudin e de Agyei Sika wo North Carnation we efi wadamfo a ne den e de comfort mati no se yemfa woda kese we no yemfa emma enmrei na ne kwakra mo no yemfa ma me wafa ase a the day ede Mrs. Diana Nyinaku. Mrs. Diana Nyaku. Do abonam na nese so for mame papa ana Babs. No osom ewo Mount Sinai Pentecostal Redemption Ministry honom ena wosom eno no ewo Kaswa Kodwo Oku. Tiene ye mame wa woda pa Nyankopon hira opi. Na wa woda we no onye no son kompejao emfa mfra adomu enkwa adomu ye die ne nkwanfie. Onfa kan Nyankopon manim dia ubetumi di ahwe na asafo so atete asafoma no nukremu ne yedie Nyankopon ma omkonkon adoma ubetumi di abo asafoma no wonom etumi edi ye wasase so enti we ya woda kese a ekode ma Mrs. Diana Nyinaku adodo afra wo say sofoma me baba ana Babs wo som ewo Mount Sinai Pentecostal Redemption Ministry ewo Kaswa Kodwo Okuwei efri madamfo ba ko ane den ede papa kumsin oyensem no wase ne yemfa woda kese we yemfa emma na yenyina wesine na ye ho ye pa ye de ayenka abo etwam ye wie pe ensem bi oha no ye behwe ne prapra chief se asam no sunti no ene de be so so anim no kasebo no sunti ye na ye homla se ye ba ye de ayenka abo ayensa ka no e be som yenka boy besere mo madama momfam ye maso sema ba kwentem ne mfa yenka bo a yesa asusu anumre no emfa ensomum na asona busua wonom wo achem kede anafi achem achiase enam DLFM kasafidie so ese atiaseman Ghana fo nyina yese wonom ade nyina dunsini ba ko a na busua no otemu a na busua ni nyina edi na yawo oche manu so busua ni nyina so no eye retired DSP Joshua Kofi Enin na wofo ade ne bati asefo asase so emfempem don kron ne aduasa ba ko afia mu emfempem mienu ene adununu mu ene ba mo wu ade na pakan ebesi na fitire etwe no dese sa ede na ko ensie dom na abusia achemse Yankopon ya atoma na ye betodwa e wo me na ebai ene no ebeye bosuma yego me bubu bosuma yego me ene data so adunu nkron emfempem mienu ene adununu mu Periford na beto mpam ewo Methodist asafo a ewo achem kete ebra ahomache no nan abapa ho semaduasa omu wie nso a wo me na ufosom ewo Methodist asafo a ewo achem kede ni pepepe ewo mra enumre na wotwa pepepe na asafo mana tenase a wonom ehya ase ye papa na ufu esom no no mu wie pe wo mepeja emo no de akokyere mum ewo achem achiase Methodist asafo no emusieye akwakope no krabia na mu free emusie ba mbetwentwan so akoka kan ma no mu wie pe awia don makopepe abokopem enumre no nsia mekyere from 1 pm ekopem 6 pm akoden akotena se na wonom akoye na yie ewo achem kede Sakola Park na wo mapapre kyire kram ede ama yem papa na wonom kyerem se memenda anase kosia da so no beye 30th November 2025 wo mabaden akona se so mekyere Thanksgiving service
ewo Methodist asafo a ene no ewo achim kede emra abo animre enasa no pa no nwotwe apa ho semaduasa no betena se na wonom etimi akone na asesom ne na kire no omufri aso dem opa emra bo awia don ba ko ekopem enumre no nsia no so wonom bekwa kwatoa eyeye no so ewo achim kede Sekola Park from awia don ba ko ekopem enumre no nsia no ba kunafo je na kire no eye maame Ekua Esther and nothing so Baba Mo Janet be and Mr. Frank Jerry. Dodo friend say champion tell ya juma e with DLFM 106.9. When in Kaba and Sasu Sani Media ya de esuma ni mlembe ya dro yi de esikapa chirem se e ye festival be koso e wasamanka sisika. Kwajo. A fashion your friend saying. Adjoa Agyei. DJs gibi bo amena project my na we say na fashion bi time edu. The what's your friend saying? Adjoa Agyei. Sa fashion e kire saying. Adjoa Agyei kire saying. Oh, me. Say unim say won tiase nka say be ya enkofa asem bi ama wo fa de one say to say Kuyapem fu edi o ma fa hyewie DJ Afiba mo edi o mo de ane I think say Kuyapem ni achim ni na ye ba ko enti no bia edi ni de edu ye so yeah ane ye di enti me ka Adjoa Agyei me say eyi akuma me bi say so Adjoa Agyei no asetere ne say me say Jimmy Suwie on any kana menje so e Adjoa Agyei wo say ye den ehi akuma ema akuma hi Radi Nyankopon na ukuro mo hene etie wo Adjoa Agyei na kire sen omo shedan kire me ba when was the last time ukwa fashion bi e wasamanka that was around 2018 and e wo mfiese mu 2025 so approximately by 7 years unko ukuro ma fashion da me bisao me ko me wo se du ono ma me ko you go explain taya you go explain taya was it the last time I was in 2018 and no na me di me hu shame man kasa but they can dey wo kwa especially when shut down fa hu shame sam yes maybe am pie keke but afi we no wuginam me ginam afasha dey friend saying Adjoa Agyei emu de pa on mukum confirm dey na mudidi ye didi bibia bi mudi nipa mudi bibia bi somebody ka catch us ye di bibia anti nipa ka ho Adjoa Agyei fashion everything is eatable Radi Nyankopon me client we dey in fact se me jawa ba ha dwen fie ha o enti ye besere mo Ghana de hye DJs gibi de mi so obeko bi ene ye da be na e ba so fiti ende ko ni no ma hyase o ma hyase ende ensentina na nsen wa mia o lazy mi wo bo modin emia o lazy musa no me hwe wo sam hwe wo nante ne wade ya me hu sa fashion wo anim pa wo be se ho pa me hiya o da so ye o sabere ma edu da ko to so miensa o ye fe ni sen o sabere ma edu da ono o ye wo hen asaman kese ono ye parliament chief o ma hene e de ma asaman kese oh better o so ye kama pa ne ho fe pa ya blante wa ne ho fe so ne mfie nhye da nkwa ni me me wo fa sikuma pa no wo fa sikuma so wonim se me wo fa sikuma no oh na sa wo de oh na den Ghana had me wo fase for nkwa de wo fase kuma ba ne ho ofe pa na ye beba na mom ne ye besere o mpa prachire ma ye ba no ye de ati beba na mom no bibia be kwaso obi ye fan free ye no ye ko ba bia sa na ye no me ne DJF ba ne team ni nyina ye kwa ye ntua ka pre bibia be fa bia fa no kwa nti se mbetumi de ye beba ti ne nkasa wai bibia di ye da se nyame nhira nti ye be ko asamanka se won ene ne environment ba bia wasna se nkronkra hodo atwa ho ahia ni nyina ye koso kede nyina ka ho ene se boadua be ka ho bi nyankoma se ka ho oh wow better oh across nyina ka ho across ka ho better so nini na chesa adesu nini na ka wow better ene yame ya aduma memenda e bai meba ho yame ya aduma memenda na be de no meba me ne DJ Afiba ne ayi crutch na wa lucky no yebeba na de dro de esika twen wa kire ho na ese okra ka ho enti montwan meba sisia na asem bi asifia The blue is a color, the church is a team. The blue is a color, the church is a team. Blue is a
yebetime yi nipa ba ko na basa yi nipa 10 Chelsea ni be we no kopa mana why kopa odo kwa ye de be 10 Chelsea team no Chelsea yebetime yi nipa ba ko na basa yi nipa 10 Chelsea ni be we no kopa mana why kopa Bibia si fie ha da mu sei enti wotonyum ye twa na ese bibi pa na abai na ya makrachi bi afrim wonim se ye kasa afrim a na ye oba wakwanyi nsan bosome ne nkron na wakwa woso owiye pe ye kwachia na ye se ye ma wafrimu biso oba anyima ya na wogina owuo ene enkwanhia ye so oba ekwa woso a wogina owuo ne enkwanhia ye so nti ye kasa afrimu penese wa ye lucky If you are not saying about one, you're very lucky. Kasam a dibedin if you have pana. You must study your common and pebble goes on your difficulty. So, had the Abiana win up and be a bee bar. Maybe I need a mean to try and decide. My pens way, dear, about your fat nasi. The empty will be lucky if you are no. Is a cat book or dear? Send down, I wouldn't be a course with ya. So, what idea? Make a be on my female. In fact, me Judy Pow. I dear way, yes, some bones, mouth. In fact, we have say, because see a matter to palm, why you come out? Hey, my mania dear women. In fact, because my woman's mamma, Nancy Minia, you cry. What's the way you're doing? Some cabia, woman, female. Dear Pan see and random then. And dry, you were honum na fiba di can buy me chain. Or say, Bassa for the ball, or money Chelsea. Intimidate me to swan, and I'm sorry, some men are walking. Now, I feel besides asking, so would you to buy it? Intimidate you me free, I say, oh, Bismarck. A beba, man, busy. Okay. Or buy and us, me the mitibato so. It's a fee, but so far with it, so a fee, but me come me papa da firma me ko Kumasi akobo life we see me nyimiti ene me the 500 beto so ene Kofi Taylor ochita for see there be ene obe 1,000 just say ya ka bi ya fi ba say 500 no wo ene sa dia fi ba fa wutini ka 500 ne ho na che say bibia ankoso yie o se da ni tini di o de kwa ne papa ye na me say okay ene mumbo naked we mu nkwa achi I had to Atomic Junction High Crank Atomic Crampo there wa KFC na kama ba fi ba so be yi ni shirt na am shirt say ye pade ni na hu a was shirt o se there bi nti se ni ade na ekwa ba Crampo there wo ka bi o se da enti ni nyina kosi say bosha o mankasa share no mantimi ensi su gina ye ma bosha na anya den entim sapepe sa na esi endro anumre no DJ Afiba empombo ko there Endra ma na match ne sha se na video mutisen yankasa. Oh, me dey say unim say me bo home dia. Ana what you say Chelsea no. Eba no crucial moment say na. What you say? Yen ye wo upper hand. Eh dey here that team. What you say? Emra sitire mu aye den no. What you say? E na mo kire mo crash power. Fire hiada. What you say? Ade a obi antimi ye na yetimi ye. Na unim say mo betimi di nko. Yeah, na zara me kasa no. Say ya she ba say. Say Sunday Asina share nkura na me okay. Idabi nya asina asem asem. Ehwo kura de yenuru ho no. Asem no nya botre sa afi na ofa me ba me nuru ho twen yansa. Na me sa asina me mekasa na senti meka. Matias ye eye sa asina hyem kura mu yo. Mo pene so. Yeah. Because we no ayo bu ache o.
afi ba na emra match ne kwa we ya mudi nkonim no na wo hwe bosha na wa ma na ntim no we wi mu ye wo sen afi metu am si ewrade gbe ya amfa ne fa fe na o de ko ni tini kura fa mra fa fe na use here da bio wo de yemfa ne se ne tie no nka e ba wadwunu mi se nka wunyan ya ka de wotire ne ko ya na afi metu yam asema kojo ken so na nka ebetima ya adwuma ba won se me no mitinu wantina aba mitin se mitu di scissors cases here ya ba boso me sakura ne mfu yo na se wo motia di wotire ho aba nti me bre na menya nti me bo ho ba nti me bai na me de fa fere ne bai na se nko no o enke ye wie de aman be fa ho woni ma man ke be fa ho se ne ho aye tro kan miti shape ni sakura enche ne ye de aboni kikakra fa fa ho ante ke enche na nka fu koto de ne bojo enti na wusuro se ebia we game betumi abase bia na mfa o da bi se won se won ono no back door me share that catch ni se me dia me wo sika enti so ono wo ti a on do ye den on fa me to so abi me du ya na fa ade na dane is it bet de mo kwa ese mu nyina si gina ya de ba kro na eyeti sika sa ne ya ye no da bi se wo fa me share that catch no back door enti se no wonu hu se o me anu mo papa kan man ka de utiri ko ye ka ba na ade anka wonya achiri ba wo se nka ye fine pa na me ba ho asem na me mekra chi yakwa ba na me bi se na asem ba ko mi no man bize over Endra mra na wo hwe match na hu say Chelsea fo ato twede kane no na nim say de tie bia no mo beti meboa oh yes ena Basa for mo captain kwenya red card na hu say nkonta betu bentum intina mo point na hu say no mo atwa mo tresa no we de mu ye wo sen na wo compare bosha na mo hye ye na na wa ba say wa ma bosha na ntim no we de mu ye wo sen I think say ewiase nyina ope obi a nyame adi no afofie pa ye we mu nyina eyeme ana ye we mu why lucky yes enkomra nyina we ne ade ba ko a meka say eso me bo masetra mu pa say enu asa bo hyewe antimi anwe peye na titru be kwa ma fiba nim nyankopon a no piepie fiba say menye esanse ko nya gidie ye pe anka sema to me go for time for so judge o edi medical da fibas na fe so mbofo nyankopon assign ama me week we mu no madana se pa na obia akọ nkoto nim na se bompa ya na wada nyame ase ama me se we de me ma me hu afiri mu kase pa me tinkwa nya sa pa nka me ti ene ni sakora de ene na why lucky o say ana no mo dwira media na watwe mienu ntem na o mo yi media kama me na mko shebo en emre mo yi mi hu ni kofitela asa mu di ye en Ghana fo a e chance on the video no nim de me kan intina maboa me ho pa pia me pia na nya hwe o na me pa me be akiri so ohine de anya hwe kwese nya be di akiri tena me pew e de ma be di akiri na sa asa na wo sa ye no ma se same thing a hye nyankopon anim nyam na eya me ya pa endo ahu se me do ko TikTok me de wire lucky to ase and na wonim numbers na shoot kwa na ekọ ekọ pa na Ghana fo ani age ho se in fact ye kani pa wire lucky pa ba ko a eyewa ke be prepare chiro minyam me som no de ana enra ba bia me die no nsusu no me ko so ada wa wonim bibi me ba wo de me mompa ye kakra ma wansa Eradi, say ya no mo say no. Say ya no my brother be. Say ya no my brother be. Eradi say na be. Eradi, we are your big Nyankopon. You have done it before and then you can do it again. Obetima ye bieu. Bismarck. Over. Say uti o widie mu ni se de esi endra na. Wudi obo na ni dia ma Chelsea team no. Say Basa nya o mo size. Any Chelsea na. Oh, me give you up sir. Not necessarily say me di obo ni di mo. Enti say ene chance abase mu sen hia. Obesan akobet bi o. Oh yes. Hey, openi. Asampa na me ka. Onkwaje ye nyina chi. Me the only thing is me who line up na me no. Your coach na mistake. Why big mistake pa? It's answer ye share. So when am say bo high line. When am bo high line am fo. Yeah. Me who Eric Garcia say obebo DM na me no. Adjuma no. Enya Eric Garcia adjuma ni. Me ba o mo nyina enya Basa players ana. O me Basa players but don't say ewo game bia ni approach. Asula me ba o mo ni mbo masa na. O mo bond o mo ni ba na me Garcia ewo game bia ni approach ya de ko. Eti me who say approach na me no. Eti first go ni buy red card ni buy na me no. E say me ye na me koda. Kwadwo ye di kan sha wo me ensanse o.
there be no there one gene there because on last mine I say I didn't there off there who say third gold no kwa no really out later part no mo cover say mo san revisit I think say VAR no mo confirm say e go only video bi a we dey ma brazil on fan to follow video be kunde won na kunde yei okay ko yo bi an she no ngaye say kunde ne ono say bono mo bi na say ono na share first goal ma ono ano ho bwa she TV so she no wayen what you say na we also the team we be say no nti obeka say Chelsea ya de say so mo share mo no mo deserve o me make say better luck next time mama basa Chelsea the offer we am there Chelsea there tie me bamba nyapte endo mutwa mo fo eternal me boa e na me bisa we say obeka say endra akwakansi a Chelsea fo si ye no o mo wini on a fair grounds ana na mpese woka so mo share mo no o modern bona ekwa ani mo sem no mo share mo ana say bibi na nkwa yi offer as far as o ma win bi a win dabi win bi ho no ma so far as I pon a yenim match asi a obi win a yes ye Chelsea referee park so okruma enti o mo win on the fair grounds ana standing say win aba ni nyina mo so be ja to de ni dia aba ni je wan chi no bon do mo ye den yenim bo Chelsea yenim bo so far yeah world champions. The only thing is your approach now. Europe champions, Spain champions, Premier League champions, yo, you be show Ghana champion be no match ne kwa we no nya broken heart. Oh, you be show nyina. Oh, ha me say lose ni buy but yen hwe some say wo kamenu we hu. Continent continue broken heart. Why continent continue broken heart. Me hu say winya bia na yenkohwe lami yama na ototo ayampia ze oba na Andra amfa ma no ha di yenkohwe game na no so obo on Saturday ne yenhwe ono osu no osu o uni sa enyom no osu o nse enda mo beka se Andra Chelsea for no what a ball omo ya de pa oh eno I approach na mo aye but what a ball Ghana blaster what a ball wasia wate ubo bia udi panu tu e o tu wawie woni me na gu ase woni me na gu ase la mi aba woni me gu ase ona na turu la mi ama woni me gu ase wasia wate ubo bia udi panu tu e o tu wawie woni me na gu ase hey wafana nim say you born almost 2 minutes na wona nka abo ni bi they say they come Agyei nyina na say wa men but Andra mo ya de me amehwe game ni nyina si na in fact betwiche mama Andra na mate ni bia na ka me ko no team me kan say match na bele pen o say masa ade wo hwe bo ana bo na be ye simple kura ma Barcelona na me so opini aye nya botre ndi Lamine o she kwabna ne ekọ ho sa no asama no feeding bottle account ahun ice cream ka gu mu onom basa for mo nhye mo ho den because nkugo we de nyamenum nukure ni ano wode nanka ye 1 bi kura de be ka say bia na eja mo bo mo ho moden na mfa na we die abasa se ye twa wo sa makoma 3 1 tibi enye magum ho ani mo ase mate ase mo jitum se magum ho ani mo ase oh nyanum gu ase ana me ga approach na amwa wo fa na nim say shot on target about 2 pe 2 nu kura na ma ma won bi 1 mate enti we de secret bi ho no ma ye nyimpie ne yensoro nkoye 21 kan no krame you secret happy you neck wo secret wa ho me pa chan e dey secret me pa chan ta ma ka kire me say oya man say adwuma wa ide nti one ne ile ni ja aye ni say ono wo kwa anadwo nti bi wo ha e wo man no abafiri nti oba na be ma foforo ne ile no e da catch me you ma mo me kusia no ye kusia na we ni de be ka ne senka match we no on senka Andra bet ne mani timu ya ka ni mi se de be si pa wo fie ha no kasem we be si fie ha e de na de ma fro de na benya ho aba ne atimi aka ma asomduaba ni kula ni Ghana ha me kwa kwayem woni Ghana ha wo kwayem
Ajabadu. Me wa Enquires. Ajabadu bako ade. What you there? Ajabadu. Boko ade. What you boko? Odabe na abenya ho abani atimi aka ma asumduaba. Me kura me ni Ghana ha. Me kwa kwayem to kwayem. Wuni Ghana ha wo kwayem. Ai. Match ne won se mutumu ma bet ni team ya. Kenya mwanwa se be fro no wo phone be out of coverage area. Me hwem ye pa. Enu ase yodom ni nyina na ni baby a oko. Life is na me do sa. Eh wunu ya na ye yi meti agine ha na ma hwiri sa no. Me hwe udin sa na me piepie do ko na bi se ni nyina na ye do kwan so. Hwe. Next time wo hu Chelsea. In some of one posi ye pe do na ya asefo ye dwiri metire ho no. Wo hye ba me mpia wo se jai. Next time wo hu Chelsea. Eh na kama say. Why? Bismarck. You see our agine ni so next time Oshia Chelsea ni a obegine back ekugya no. Bet man be say. Ese nyame adoma Sunday. Pe kaftan white. Na pe shoe black ni na. Ko da nyame aso de February na Adjoa ni mako ne. Bibi na fa good basket ni. Okwa say nyame me dawase. Say ensohwe a ye ba mesuhi. Ye free so. Am say utia tight crash so me he wani ma. Oh tight me tua. Right there wa jo pa ma na watwi bia utia. Okwa so de be. We call United Church of Christ Disciples. I don't know where he van. Yes, some homeda Saturday bia. What are tight no? Oh yes. Tight na count to charge one. Tight me. But we said that way dear. Me na we but modern say. Anya hwe no. Pe inuane kakra atosode enam ramunamo. Ene fish kakra ka ho. Yakofoma sofo say onye odima mpa bonta waji afi we nkwanhia wo wani mo so because eye dan ya first bosh na twam na ye nim de besi wani mu bio ana we say bia we ni wanya lucky me nsam so guntimi nim say aya da de what a che mobrohu fu ade o hia nyina nze oyi nyame ye fi niema enso enketin ose de ebe ba ebru ya so do mane ma wo fa nu so ne nyame do no ka kitikiti na wo de no gbo kofitela ade ya wo ka bon sakola da Ozo kofitela no be yawo obetwe kwa na mitini sakola na chese why lucky oh yeah why lucky and chale bre ni tiye fancy why lucky dia yenye yen so man busy Bismarck ay lucky dia yenyina wesina kase bo no yemfa ne nyina emfansi emu semufo ne ye maze me berantwi ne semo ede emaye na DJ Sikibi echinchim efrene froma ede som yen esanso de ekopiem go Facebook ede fis YouTube makase bo no wunya bi ehwe ye na yenia yenua ba ye wofa se yensem hwe no ofra sentiment em twa afia no musein ye wofa se Barbara Cranton so eboy kase bo demo esanso eboy huhumu kwanso na afi so hunema ni nyina ofia no musein akenkan fa be so mo ni mire na emienu edi ameje so ye wofa osi ade odi wan Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa ye kwen hwan na eba the international DJ Abba. DJ Africa the dia shada kam ne ye den Richmond Mr. Richmond Bright Ofori in Cancer papa no ye kwen ode awusu dwumadi no ene eto aso dia so mo na me wafa ase we de na nwom na ye me denti me bo ne kakra bi eno achi commercial ni twam a DJ Afiba mo betenenka yakra mo